KSA Central Committee asai hemlong pherang kia mai kang ni. Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo Amreng Constituency ki joy kelang adim asam angkang nong kacetang plubajok towar cepekoni se. West Karbi Anglong Kolonggalong ta KPLT Karjap Arni Katalon. Kardom aprang sikado ui pantami adap ki mea kardom pajerdo. Morning news long penili thari chisong teron nambir tang ton pen arjik tham. Karbi Student Association Central Committee asai hemlong arkoi pai near cap arni anarlo porpai crania pormalong pen kese asong atum pen perang kamai kepha. Karbi Student Association Central Committee asai hemlong perangkia mai kapadupon perangkia mai long kidamtang surihini rapon ningkan pen radapan kipi pajer ponja pan parosira troxicap metric ton agiu biak lembang Sanjaya Galvar Sawalmar Swami lapen pinangan biak lembang atumapan FCI pen allotment pipon lo lapen lebang so agihu karbing long aradapan kipi pajer ponja pan lo setami lahai keong dung agihu mentu ni setami rada tumalong palidam de la si KSA tumpen labang so puthak arsik lapen chisong ponji pu si KSA mai pu Simeon rong parlapen kongchun bang Thompson rong pia tumpen perang kya mai long ningje. December 2017, we have lodged a complaint here in Diffu Sadar Station against Mr. Sanjay Agarwal because he has been carrying 14 illegal vehicles carrying wheat from Diffu FCI to Kheroni Birchikri wheat product. West Karbi Anglong Kolonggalong ta Sorkar pen kachingki bom KPLT atum near kepang ding Songkar Jabarni Katalona Birta kat news apparang ke biraning hipen Birta nangpali. KPLT Karjap Arni Katalon ajay mekateng adab lama kang tur chikimo paret lapen maita padusi song ke mangalam kachetong arada panthan pachini Indian Arona Lolong kedo Article 244A ating pen Karbi Anglong lapen dimaso apan Autonomous State Pinangji Autonomous State Long Letik song pen kachetong ington tipusi song Arab chunbang chong riso kroni hang perangkia panthan pachini nilitum KPLT asong mate Karbi Anglong Arab doan samya ningkhang lalo jongsi la soron papai dagi plote nitum ongdung armung lapen kacesong ye panitum cisik cedang pon tuji lapen la soron nitum kroikre nitum kacelong ning jara do nitum long vek nangji nitum asong long piningan ningkan der keblo KPLT asong lasi kaduga ve apran kiti khaya pan long ria farman pu avi aphi chipi ke bang throkera ke thoman le alo Kachini nang jalam ahodisi UPDS pen KLNLF kachikak ason KLNLF pen KPLT chekak donlo KPLT tanon sorkar pen kachingki japan hampang along wanglo সরকারের পৰা যিটো দাবী কৰা আছিল বা মেমোৰাণ্ডাম দিয়া আছিল সেইখিনি আমি সমাধান নকৰালৈকে যুদ্ধ কৰি থাকিম সংগ্ৰামী কৰি থাকিম গতিকে ৰাজ্যসকলে আমাক লগত যাতে সহযোগ থাকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাজ্যক আৰু বহুতৰ তেনেকুৱা যে ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনসকলো আছে আৰু ৰাজনৈতিক দলসকলৰ ডাঙৰ চলাওঁতাবিলাক আছে কাউন্সিল চলাওঁতাবিলাক আছে তেওঁলোকৰো আমাৰ ফালে অনুৰোধ আছে যে আমাৰ যিটো দাবী কৰা সেই দাবী কৰাৰ লগত যাতে ছাপোৰ্ট কৰে Karbi Anglong Autonomous Council Amreng Constituency ang kangalong kidok koka Amreng Panimur Pigni Sport Penchinglok Pinangan Tourism Mati Ning Cheparong Mimiadim Dopu Nong Kachetang Klong Ajoy ni Kedamtang Mati Jonga Chiklopen Pining Arkoy Chiklo Anta Asamang Kang Kapreka Preka Hawar Pen Vangsi Kijoy Kelang Ning Cheparong Pen Piniarni Anta Jutjelang Gari motor keong ajani cipegun kabun mateka cipegdun jia phantat ghonta isi hini anbak nangji sita lapu Karbi Anglong Autonomous Council atum tourism ki pachik thurji pu kapanong tangka mithanga jarong along chuthap et pusi cherok togarat tumpen pachini Karbi Anglong Autonomous Council tourism site kapen kelang ki pangkria phisita kijui kelang adim anong ka chithang park pika jor gari motor lakhaun set jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum lahaya dimalong RD piduna sonte ko anlo ne Karbi Anglong Autonomous Council amidu kilong ji pusi kijui kelang ning cheparong arat tumpen chathan prian pin lasi kewang jia ningkan
Karbi Anglong Autonomous Council atum ardik pidun ke akinang sot puta chethan. Non malam so por pandhi na parman bertamo ington panik sene. Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lumding Road. Up to 50% discount long po, loan kachitu une atubapan. Labangso abarsai keme endonon, lapen bank loan chipi une pen chapajok dunon. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. 283. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo pipotot birta long wang tulo. Long ne darat ser hanjang katiki pen karbieng long apan birta ke me kevan. Long ne daroi parai harai ta hanjang arong, hanjang angpar lapen hanjang athele langlete langathayawe. Long net amanganat, long sokang tu mati siloni, lang beranat, ser hanjang katiki, long sokang tu kilang mea putak, long net aroy, para harai long hanjang katiki pen pining long net apang akele lang metu, lang roy para harai hanjang arong, angpar, arwo athi kursek anpin, long net atawar pen kachehelat abang pubang pi anta, ser hanjang abiria pan lang leun e, laso hanjang apam non ke pijop pipi arong supi pulet pudet sita henoneji, hanjang ke me lang dampen, hanjang ahem puatum ning ceparong rinti long net hanjang ajo pen honsere pode ben timung card new salong birta nang kilo atengke taro arong ingleng arong teron arong
Terangarong lapen rong hangarong asor hanjang tikidun rinti. West Karbenglong District Arlo State Bank of India Link Branch Dongkamukam Lapen Kolonga Manager Bidasing Tiso Ongdung Radatangka Chupi at Pusi Kat News along Birta Nangle. West Karbenglong Long Dongkamukam Pen Kolonga Long State Bank of India Link Branch Manager Bidasing Tiso Ongdung Radatumpen SBI Long Kachothabdun Atangka Chupi at Pusi Radatumpen Akoy People. Manager Bidasing Tiso আৰু তেওঁ সহযোগী কেইটামান আছে ইয়াত সেই সকলোৱে মিলি ৰাইজৰ প্ৰায় 3-400 মান একাউণ্টছ খুলিলে টকা পইচাবিলাক ভালেমান ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ কিন্তু সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ যিটো গতানুগতিক চলি অহাটো মানে বিসংগতিবিলাক আমি পাই আহিছোঁ আৰু বহুত ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি কেইবাটাও কমপ্লেইনবিলাক পাইছোঁ যেনে মোৰ ইমান হাজাৰ গ'ল বা মোৰ ইমান হাজাৰ আছিলে একাউণ্টছৰ পৰা ওলাব দিয়া নাই এনেধৰণৰ মানে হেৰিবিলাক কৈ ৰাইজৰ আপত্তিবিলাক আছিলে সেই আপত্তিবিলাক লৈ আমি ডংকা ষ্টেট বেংকৰ মেনেজাৰক আমি লগ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই ডংকা ষ্টেট বেংকৰ মেনেজাৰে মানে তেওঁ নতুনকৈ আহিছিল পুৰণাজন নাছিলে সেই নতুনজনে মানে আমি একো নাজানো আৰু ইমান দিন কিয় ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিয় কমপ্লেইন দিয়া নাই কিয় কেছ দিয়া নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ পেলাই আমাক মানে এটা বুজনি দি পঠাইছে কিন্তু সেইটো হেৰি হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া প্ৰায় 6 মাহ ধৰি এই ব্ৰাঞ্চটো কমপ্লিট বন্ধ হৈ আছে Alangli ningke no pen radaphan kachenek rong ar lokido ke laga radatum duplicate passbook selam PC lak radatangka ke chopi pusi ongdong radatum pen pachini la so joini CSP asai hemlong cheklojon pho sosi chidam hai hedet ajok inker kling no pusi berta long alangli phan radpen insai vek chi lapen nep ingnang vek nang ji pusi ongdong radatum ning kipung pen ning je rinti kadus soperangke Robin B nang kilo berta আণ্ডাৰত CSP বেংক কলঙা এই বেংকত মোৰ ৱাইফে একাউণ্ট খুলিছিলে ছেভিং একাউণ্টত 3000 টকা আছিলে কিন্তু আমি চেক কৰিবলৈ গৈছোঁ নাই তাৰোপৰি RD এটা খুলিছিলে সেই RDত বৰ্তমান তেতিয়ালৈকে মানে খোলালৈকে 57000 আছিলে সেইখনো চেক কৰিবলৈ গৈছোঁ সেইখনো নাই Pini morning ni sa Berta Bang Telephone sa Canton Poniklo, live on the Cat News Channel, Dumi Thakmi, Kurang 2.